Times of Mizoram News Analysis ngai khlatu te chibai voin hi mei ni som ni pasari ani kamjong le ukhrul district kuki te har satna Working Committee of Kuki CSO ukhrul le Kuki Students Organization KSO ukhrul te chuan mei ni som ni pali khan kamjong le ukhrul district huam chunga kuki khwa tele Kuki Chiefs Association KCA chu Hill House Tax Kangpokpi District thunei tu ten hena peto turin riat tirna anlo chwa to a ukhrul district Kuki CSO te chuan India Sarkar le Manipur chu ukhrul le Kamjong district a Kuki zote anven him thailo awangin chiapo Kangpokpi lama anchoi to turani ti in thu chwa anlo siam to ani March ni som pakwa khan Kuki CSO le District Administration chuan Memorandum of Understanding MOU anjiaka heng district panhia kuki khwa te hi ven himna mai baka anma mo ang sarkar in real bolna siamsak anlo ramti to ani ma se district thunai tu tele sarkar lamatangin malakna aomlova kuki ta chuan bai antok tareng zo kani chuwangin ukhrul district Kuki CSO chuan sarkar le heng district panhi karnan Hill House taxi Kangpokpi lama choi mai anrota ani tin heng district panhi chunga kuki khwa te chu an khochin chiana signboard ta Kangpokpi district ziak vek turin an riat tir boka jun ni khat ma ti puitling tura riat tir anni tangkhul nagalong TNL chuan mei ni som ni paruk nimin khan hemi chungchang hi changle tin naga ten Kangpokpi hi district angin kan pomlo kamjong le ukhrul district a kuki omten Kuki CSO thu chwa hi anzom turani lova in runral na thil anti aremlo anti Tangkhul Nagalong Vice President Jolison chuan ti hian aziaka Working Committee of Kuki CSO le KSO thu chwa hi kan ngai thu tak hle an thu pek hi dan kal ani baka naga te chona ani zirlai polin dan paljut na lam hoya mipui afui por hi adiklo United Naga Council chuan kumsang ni somparuka siam district thar pasari te hi apom lova sarkarin ramnei tu te arammi te minron lova chuwangin thiat turin anor rengani Kangpokpi hi district angin kan pomlo senapati chunga in rel bolna huang pakhat angangai ani chuwangin kuki mi puiten Kuki CSO thupek anzom aremlova kan en liam don lo boina tipunlun zonga chelo turin kanin ngenani anti jun thla kan chuang kai trap to a tunge a huai jok kan hu thwai don naga kuki boina hi kil tinatangin boruak tipunlun zonga in chona om thwa maya ultimatum sang nen in dotral hi antum ni taberin alang Kangpokpi mi puin an MLA tan kong anzo Naga Pol sang Food Hills Naga Coordination Committee Manipur Naga Youth Organization le Naga People's Union 10 mei ni som ni panga khan Manipur Deputy Chief Minister P Nem Chakip gen chubang turin an phuta Naga People's Union phaichuan Chief Minister hena Nem Chakip gen chu Council of Minister atanga pai turin an phutani hemi chungchang hi comment kan lo siam to a Naga kuki boy nahi chan mumal tak omlo arem chang an hu apiang naga ten anaw chua pui ni in alang atoi zong in kuki telaka an lung oi lo na zong in rik thak na tur ni in alang taber Kangpokpi mi puite chuan chan mumal omlova kuki nu ani wangota naga ten pinem Chakip gen mimal nun an beitak vak chu pomjam harsa anti a mei ni som ni paruk nimin khan Kangpokpi khopuya Nem Chakip gen thlawang hauna kongzo an huai hota naga ten diklo taka an pu na chu natakin an chang let ani Kangpokpi mi pui chuan an MLA naga ten an pu na chu thudik lo le politics ain chirthe na ani Naga CSO te hian BJP sarkar le Chief Minister Yomnam Singh titlak antumna ani anti BJP Minister Nem Chakip gen soisel na hi BJP hruai tu te soisel na ani naga te hian phairam mi te totoro ta tran hi bansan ro se antibok President's rule li ani khan P Nem Chakip gen hian popular government athlop ve a Kuki Zo Council chuan social boycott apon khuma mei ni som ni khan hli ani nimin Kangpokpi rally han en hi chuan P Nem Chakip gen hian thlop tu alonga zia alanga Kuki Zo Council boycott pokha athok na don lo ti alang reng
naga mi paruk ruk bo thubuai kal meka kuki mi pali man anni leilon vai phai khwa kangpok pi huna me ni som pathumatanga chin riat lowa bo naga mi paruk te chan chin riat alani lo heti lai hian manipur police chuan he thila in nam hnoi rin hlel mi pali nimin me ni som ni panga khan an manti nimina manipur police thu chuan atar lang pakhat na thang khomang khong sai kum som nga pakhat pat bung khwa kang chup panhina sei kholet khong sai kum som li mong bung tong ne new kai thelman bi pathumna lunmin thang dim ngel kum som ni pasari palina kam golal khong sai kum som thum heng mi pali te hi pi molding le leilon vai phai khoin kara in kalpona intervillage road atanga man anni police te soidanin anwai hian kuki helpol engemo bera tanglai anni a ral thuam an kola poisa khon le dan khap thil tam tak anti thinani nagami paruk ruk bona antelem ti thuchiang omlova rin hlel ero ankaya investigation akal mekani me ni som ni paruk nimin vek khan ukhul district litan police station huam chung pat leijang le rodei tm kasoma manipur police le central force ten bangkar pathumlai anti chia a ral thuam puak thei thil ied kezinga pompi pani bofeng radio set pani silaimu pathum le kartut som pani anman me ni som ni paruk vek khan hengkot khwa chorchanpur district a ral thuam thahnem tak man ani bok report in atar landanin me ni som ni paruk chomhalam khan khopum valley nonei district a goitang naga khwa chu kuki helpol ten an beya lawan ha thoka ommi pathum kagundai riamai kum somruk lungdai lu riamai kum som nga panga wife of kagundai riamai gailo taw riamai kum som thum panga son of kagundai riamai te chu kuki helpol ten an ka pa ma se thile hliamanom lo atira nagami pakhat hi an humai lowa boruak arit manviawani ma se anhu dewa him takamhu ani kadongai panmei goitang village authority secretary chuan hetianga naga khwate kuki helpolin anbei ta fo hi adem thu asoi thil thlen na mun hi kadongai naga khwa atanga darkar ni kia kalna ni in kuki khwa mol phai atanga kia kalin minute som thumlek ani kadongai le mol phai ramria hian lui awma kuki helpol ten lui kanin naga kun ha thoktu te hi anwati thaita nia soi ani naga pa pakhat chuan license silai akengve a meitei tongin silai da thlaturin an aw khuma ma se naga pa hian du lovin atlan bota ni in report chuan atar lang rongmei naga council manipur rncm working committee of joint tribes council le khopum area village authority council te chuan kuki helpol te che na hi an dem thu an puang liangmei naga council tameng longzon chuan dem na thu an chua nga la kuki te chunga do thei takin kan oma kan en liam zela chinto ka omani then om anga kan ngai ten kan mi puite an bei fota ka chuan kan ngoi to don lo sarkar in rang takin mala se kuki te kuta tangin ral thuam labo vek ro se ti inan zia tameng long liangmei ti hian kuki te an vawe mo kan ti line sarkar ankar le daya kamu dan chuan manipur naga te hian kuki te hi anzuam chia lo ni in alang ngam tak tak chuni se phun lo hian an thungrul borbor karing kumsang khat jakwa som kwa pani naga kuki boina khan kuki mi jakwa lai an thi a united naga council chin chia danin kumsang khat jakwa som kwa pani atanga sangkhat jakwa som kwa pasari chung khan naga mi jani pasari lai melmakuta an thive bok kumsang ni som ni paruka hi chuan ral thuam le huai sen nalama naga ten kuki an chauto lo ni in alang western command naga village guards wcnvg point thuchwa an siam ve a kuki ten indun ral zonga ma an la le ani chuan kan dole tanga natakin kan changle zelang anti kuki village volunteer thuchwa voin me ni som ni pasari khan village volunteer eastern zone chuan kamjong district boina thua hriat tirna an siama ti hian an ziak kuki te bituma tangkhul civil society organization te malak na kamjong le ukrul district boruak hi VVEZ chuan athlir renga kuki khwaten beitok foma se VVEZ chuan meitei kuki boy nu loka namboina achuak le palang ti in anin beng dai sham ani thani deu tho chu tangkhul ten kamjong district a kuki khwate kongpui andang to a
กูกีตะจูอันขวาตังกัลชัวขับนีอินเฮยเฮียนไอตูร์นีตินมาโมเลดัมโลเตหารสัตนานนเมนโลอาสยามสักเฮตยังทิลเฮียนกันรัมดานปุยเลมิริงดิกนัจันโวอารับเบ็ดตะตันี VVEZ จวนทุตบอาสยามดาร์คาร์สอมนิปลิชุงกัมจงดิสตริกความชุงกูกีขวาเตบล็อกเกตเลขวขิรนาจงตังคูล CSO เลเฮลโพลเทนอันลิบตูรานีเฮเรียตีนนะฮีอโลติงลาวนิจวนอสอกขอกตังคูล CSO เลเฮลโพลเทโมอันนี้อังตีอินอันเจียกนักตุกละมาจวนบรวกอโซสันเมลเรียวไหมไม่เตเลนากาตานาดินโพลทาร์ไม่นิสมนิปรุกนิมินคานไม่เตเลนา Civil Society Organization ไฟตูเตจูอิมฟัลโฮเทลอินมุขมิน Native People's Committee Manipur NPCM อันดินไม่นิสมนิปขัดคานไม่เตเลนากันทำตานำฮัลตูตูร์โพลดินจุงจางอันโลซอยโฮโตอะมณิปุรัมมิดิกตักเต็นกูกินเอกเจ็บนะอันตัวตะฟวะไม่เตเลนากมาหุนเวียนหิมนาทกตูริน NPCM ฮิดินอันนี้ NPCM เฮียนไม่เตนาการัมอันนำนุนจันโวเลมาคัวอบไวปุยโดนตีนะอันนี้นากปาอสังกษรจูคอนเวนอร์นี่อิน PH เดบันเลดรเอลพาวไม่เตจูโคคอนเวนอร์สอัตานรวดอันนี้ NPCM เฮียน resolution ปลีอันเสียมงาละปักหัดนะมณิปุรัมมิดิกตักเตตานอินคอมปุยจูนนิสังหิสอมนิปรุขยานมักหันวิเลสอะในอันนี้อังปนีนะมณิปุรตังอัสสัมไรฟิลส์ลักชัวเวกตูร์ปัทุมนะกูกิเฮลโพลเตซาเลนนะ suspension of operation เชียตูร์ปลีนะ National Register of Citizens NRC กัลปุยตูระมณิปุรสรการเงียนตีเตอันนี้ Native People's Committee มณิปุรฮีจุติตะกังไงทุตักตูระโลมานิจางมหาอิทยามอสังกษรมิงอลันโตฮิจวนอันจุติวักดอนโลตีอาจียงAsang kasar hi Indigenous Peoples Forum Manipur IPFM founding member ni in President ani charchara President ni reng atumawangin atho puitenen anlo buai to thina March niruk sanghi som ni parukhan IPFM sanghi som ni paruk atanga sanghi som ni pakwa hwai tu tur an thlanga asang kasar chu advisor da ani United Naga Council chuan asang kasar hi IPFM President atanga bang turin anora August niriat sangni somni panga khan aban na Vice President IPFM nena athelut adu angin IPFM hi aswai koi thaitalo aniang tuna NPCM adin le ta nin alang Indigenous Peoples Forum Manipur hi ala omrenga andu chuan meitei tepo antel tirve thei mase asang kasar hian meitei le naga ma khwa ain Amimal political goal siam atumna ni in alang